Sana na ndiye tetagwa muthoni wa Kiruba. A very good morning. Good morning, baby T. Good morning. Good to see you, mother hen. Good to see you. You're looking very fresh. Oh. Very beautiful. Oh. Very awesome. Oh. Gorgeous. Not demure. Demure. No go kaga no ratengera. Thank you. Yeah, I love your new dress. Thank you. Yes, this one I've not seen it. Thank you. It must be Wange collection. 100%. I knew it. You can say that again. And I see you had a retouch of dreads. Thank you. They're looking very smart. Asante. I have seen you have made a new makeup. It's just some touch-ups on my teeth. Yes. On my cheeks. Yes. I don't do makeup. Yeah. Huh? I touch my this one. Eyebrows. No, these ones. Clear. To cheek. To cheeks. Cheeks. To chin. Yes. To makai. And my eyeliner. That's it. But you're looking very, very fresh. I thank the Lord. You have a very good weekend. It was fantastic. Amen. A1. Amen. I thank the Lord. Nimepumzika. Niko mwema. Amen. Nashukuru Mungu. Hallelujah. Good to see you. Niye nanye Joria. Kwa dako jina Stacy. Oh. Not Todori had. Let's prefer. Ladies first. You also are our own. You are also our own. We appreciate you. You are our own. Not like Kenya Bena Stacy. Stacy, a very good morning. Good morning. Itonyole udiko dagari odere. You know. Nakogeria mani. Kuma watweka brown birthday. Nakogeria. Ni ugite na kiundu gia guthera. Ni God. Ni Ngai. Ngai ni akomenyereire. Ni amenyereire. No njwire waigire ndugatume no. Tondu njiguaga ruo niguo handu thi kuria Jackie wa wariri athiaga na tumago ni atumia aria matumaga ciana mundu ndakoigwa ruo hagukunye ukunywo for December ndumo ya Christmas ya Christmas tondu no ndigwo njwiri Tigera okuigua ruo mundu iguaga ruo biu na kwina andu maingira live handu mone nguo marona kiara ni urekerirwo better engagement ona riu tiga bete ona ni ruo Ngoro yake uria engage ori arabu ona tiga ndukwenjwo asa good morning tondu hinda ni rigagikinya ri in fact ona mundu igua uru muno tondu ni rigagikinya ri nimokera wega wetigera rwa njuiriri igwira metigirite ihu atitigirite ruo rungiruo rwa ihu hizi ngine true pills AIDS ni kawaida iliganya ikaisha ruo rwa njuiri. That's a new one. Anyway, karibu. Thank you. Your choice. Right. Your hair, your choice. Yes. Right. Your dress, your choice. But karibu sana. Asante sana. Your weekend was good? It was good. I thank the Lord. You're ready? Very. For the day? Yes. Fantastic. Good to see you guys. Good to Thank see you. Thank you. Yeah. Thank you. Jay, where? My weekend was fantastic. Yes. Doria wega. Weekend ya kwirahia na. Weekend ya kwirahia njega muno baby T. Yes. Ni ndirahurukire. Niguo. No ndina ndeto njega. Right. Cigukinyire. Ni ndiratuirwo brand ambassador. Oh. Wa Ngoima. Haya. What's that? Kwa waigua mundu tuikite brand ambassador wa kwendia mburi. Haya Cia Christmas. That's nice. Haya nditokogora. Haya. We mwenda mburi ri. Ngoka hari ni. Ni gukuo ni hari. No ndirakenunga. Fish. Ara matikoja kuoya na giturume. Ora shorone to mundu to shoranga. Okay, zero. Ni ndegiaragia mama truthful man ni ndigetwo. Wanda kujira marahire tondu hana cio. Kuma mafuta truthful man tutitirare. Uri tutigeto gukora gatonye. Say what? Okay, karawo. Okurumete ugo tare cross wega ri. A. Kadeba. B. Dorome. Kadege.
Good to see you. Good to see you. Muthikire wako no John atereire cai. Ye cai weko kwa. Nde kwa cai. Ne ithaa ria cai na tea master. Washira wa Sarvida, you there? Acio ne mashabiki aria metereire cai. Karibuni sana. And thousands on thousands, millions and millions of others waiting for tea. Leta chai. Ne ithaa ria cai na tea master. Ukireherwo ni Kaptula ni dako kwa pere. Ne bega yake toigwe. Ne ithaa ria cai na tea master. Ukireherwo ni Brand ambassador wa Bori. Imeza. Challenge closed. Unataka kuga kaptila ya Stacy, the brand ambassador as well. Hello. Cheza na God. Yo cheza na God. Cheza na God. Ngai akurathime muno. Amen. Ina haria hothe urithiaga akagwaramiria mihaka. Kabisa. Yes. Tukiingira imwe kwa imwe thiini wa cai. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Cai. Kuda twaku. Ona nireke guje wako. Kuda kindu. Wako wina some botanicals. Stacy, nyokonywa through osmosis. Wina some botanicals. Some botanicals. Botanicals. E.g. lemon glass. Dried lemon and orange. And roasted coffee. Neki otale nada. Izo ne cia energy. Otisia buratitami. Cia energy. Buratitami ni kuria. Were doba. Leta matemo. Tukiingira chai kwa matemo. Right. Tuende kwa matemo. Wa mzinga Sawa. Wa mzinga Sawa aka Pawaso kuga ndungikira thuti ukio tuhenie. Nake Dada Sara kuga Pitisha Thunu. Kimorori Gwakana Mwaki. Na Ngaruiya kuga Muhiu ale matumaheni muheto thendi. Nake villager kuoneka kanitha-ini kuria priesthood kwa JJ. Chai kamili. Kinyonyo akituingilia. Kinyonyo anatuingilia cheki maneno. Sasa tuko na Kimoda herself from Murang'a. Cheki maneno. Huyu Kimoda alikuwa ameitwa kwenye interview pale Koge's Corner. Na kile sijakuja kushikanisha kidogo, hii interview yafanywa usiku, yafanywa mchana. Hatujui sisi. Kwa sababu Kimoda herself, kumbuka kuna wakati sasa nikikuleta ndio uweze kumuelewa. Kwa majina anaitwa Sawa ama Pawaso ukipenda. Kumbuka pia huyu Sawa, kidogo nikirudisha nyuma kuna wakati alikuwa amepeana mizinga. Ama ukipenda kwa jina lingine ni nya kang kang kang. Alikuingilia pale kwa interview na kuanza kuulizwa maswali. Kufungua mdomo ndio tukaanza kuelewa kuna shida mahali. Swali la kwanza aliulizwa unga shilingi ngapi? Na hapo ndiye alianza kupiga zinaitagwaje zile bullet hazina kitu. Blanks. Alianza kupiga blank. Pata azipigi mahali. Akaanza. Ndakwenda ujira, ndakulia tirere. Acha. Atirere abozige. Wetu agatumia koge investor. Abozige. Ndakulia tirere we. Were, guthoma thimu, guthikiriria thimu kana ririthi. Guthikiriria thimu kana ririthi. Kidogo. Ngoja, useme kidogo. Urinita ndongekera nguo njiro kio tuheni.
ati aka nyak kang kidogo katika pale kubisana akaguza our own Dada Sara. Huyu msikilizaji, kumbuka harushangi blanks. Huyu ni kikorobosta moja. Huyu mtoto wetu harushangi blanks. Dada Sara harushi blanks. Akakok, akaweka pale majidri, akaita rafiki yake, wakafanya ka comedy, akamwambia wewe, ndirakuhura kiriu. Oge comedy no raruma. Ndirakuhura ge comedy. Akaingia pale kwa comedy na kuchapa moja, akifanya mwenzake ndio nyakang kang na kumwambia Taria, apeta kwa kwenye account. Pitisha Thunu. Pitisha Thunu hapa. Na ikawa haina comeback. Hadi sasa hajarudi kuongea, lakini alirudi kidogo pale, akaingia kwa mtandao na kusema nyinyi wote ambao mlisema ati ndirathiete ku ndi muriu, ndenda kumwira uniguo aracokirie ciuria icio. Inyuĩ murauga ndirari muriu ndi kuria kona-inĩ ya kogi. Kunyua gwakwa ri kuramugia naki he njohi mukongoreire ezia anu ndiraria kahora tutuge ru ni kwaria rwaragia he njohi mukongoreire ndiraria tirere he njohi mukongoreire inyue kiuria gia kere sorry aka nyakang kang makaria ni gutire kendo moheaga mutingejekera nguo mutingehe gya kuria na mutingehota kinya kundihira nyumba uguo ndia mnyaka makejera nyie uguo mundu kagire kunjigwa na gitago aka inyo marajure ka 2027 ndiraroga mari ona ita naroga mari ndakire mundu na ndari hana nganyua na gitago nyakang kang atakirio ginya acio no marajuria atiriri ni urithia Murang'a kaindi mukigu ndoria atiriri ndagire ki Murang'a. Moving on. Kaindi mukigu thie Murang'a Canada. Sawa. And moving on to other serious stories. I heard alikuwa na kitu inaitwa evidence. Ya mbuzi. Araugire ona ngetwo igoti-ini ena evidence. No wahingurire mburi. Chio. Kuria mugunda. Ona ngetwo muthio igoti-ini. Na ithuĩ twĩ na evidence. No oigire rekei akahuruke. Na ndari ahuruka. Aka nyak kang ni hatu igamba goguo kang rukongerera nya reu nyarri ke jaruo ni muiritu nyar kang Moving on to other stories. Oh God. Kuria Kimorori. I love Kameme. Yes. Ngaruiya Junior ni aratucokaniriirie. Thank you. Ngai amurathime muno hari ari. We love him very much. Ni atureheire atongoria kuna na kuna. Na gigucokia thutha hanini. He hindi araugite wiki hituku ni araugite kirau ni kingigwa ni ibati. Nikio kigwite riu tutikere kuria kiria macira ma gicomo no riu irari ni kuro maundu ni maragarurukire o we ararugama arauga ngienda muhiki arege biu mundu okana mbia oguo ngwiciria mbia ni iraitirwo riu tondu ndageria gwiciria atiriri riu ndi mundui maoni makwa matari ma mundui riu ha eri no muhiki no waheo mbia Wakaniaru University loading oguo maina kana matikaine witu niwe muhi tondu hindi ria reke nguire. Let me tell you this. Black Bull arare hau no arakwite thimu iri arahuriirwo riu village kuria gicagi na village arakenero uri itari dona arugiririo fireworks atu marakena arera andu mutika make next year ne gutunega cira kare tukugerera na arato ni mogwetekera turauga no kinya tothie uri Ngaruiya arakinyirirwo ni kwaria
Hau ana ikwenda kumucokeria ngatho. Niĩ ndatũraga kwa yellow fever. Nĩ mũramona haha? He mũndũ mũrona wa yellow fever haha? Ndaugo niĩ ndĩndacera na mũtumia na nĩndĩrete na ngaina. Na rĩu ndĩretigĩra. Moiki ũkĩheo mbia-rĩ ũkũrega mũndũ nĩkĩ? Ndĩndĩ warĩ gathĩ. Matonahĩa. Wow. Mbere ĩyo augĩte no Kid K. We no ũtinde hau we ti ũthi kũrĩa ciorotithio. Oh God. Ndarokire mwena witũ. Yes. Amba tũtige tũtanarũgĩra na kanini. Our own villager. Right. Gwĩcia nĩkĩo atanahota gũthi. Nĩ arathiĩte kũrĩa priesthood. Yes. Na arakenererwo muno priesthood. Amen. Yes. Lakini nduru za kuaminika zasema ya kwamba Tamoni hauna dorokathi wake makenete. Lakini nduru za kuaminika zasema karibu wakose kwenda kanisani. Nasikia our own Magesha master. Yes. Ni areritu. Muthuri ucio ndagathome kanitha kuu. Ukristiano. Nake areritu ndagathome no konie guthoma. Kile urathomithia wapi utume givetwo. Ndoginya tweke vetting. Nake gweciria ri ndananyita memo tondu akirikerera ugira mwetigera kajeria ta jeje mwetigera andu aria othe maugaga mothe ni agocho. Oh my goodness, reke turugie ithaa tondu reke ngwire uyu ni cai riu ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia makombe. Kanitha. Kanitha. Wow. I have no words. Njiguire gatonyo mbugu akiugo magatheti uria makugaga. It's so unfortunate. It is so unfortunate. Tatu agothi ne tole biza ko report. Kanitha renda guthi kabo ka report gwe sifu. Na nyimbo tukamba kwandika ni giko turahura. Okinya tugeka vetting. Tondu naiguire nyimbo cina spirit. Unfortunately. Aria mararuta wira ucio ni atongoria aria ithuĩ twinao guku gwitu gitaru gitu. Nio ni ndire ndaigua mundu uria urokira kuga Bomas of Kenya ni kware na Kalenjin night. Mekirite ciiga bana ganga iria ciothe meohaga na irio ciao na nyimbo ciao. You know, Thamburu ona ni ona nginyo muthi uyu atumia acio mathia matari cidiri. Mohende ndatha ici naiguo kurite ndaenja ahende macurugite uguo indi ciothe na maundu mathe na diwali ciao na maundu matiganite ona gugatweka ni makuheo thiguku no mugikuyu angiuga aina aria no utiri horo ithuĩ tũrĩa Ngai uria watuheire rũthiomi rĩu arorogamagia makombe tukauga nĩ ngatho cai uma mwega mwanyotoka ni twanyotoka ni nyuma na gacai kani ale hega cai ukare ithari rĩngĩ bohoro no athome cai cai kire kongeria mũno ni nyaka areta queen pin nyaka Dan Wainaina utanaumira. Yes. Good morning. Good morning, mama. How are you? Niko fine. Pia wewe ni kama Stacy. Good morning, mama. Thank you. I'm humble. Nikiora kiria kara. Una brush. Hapana, come on. Come on. Come on. Come on. Right. Wakirima giukari. Nidaigwa wagota cigi PS Belio. Belio Kipsang akiari horo wa igeranio na horo wa njurugano ya murutwo roragirwo kuria China, which is very sad. It is very unfortunate. No ni thomire ngatheti apparently ndaikara jamu ni muno rucini ita ndacoka ndateithio ri muthuri witagwo deputy OCPD wa Starehe witagwo Njoroge ndamura Njoroge na Maisa netagwo Njoroge ni ati tukizuba ire jamu ni ugo Kemburud imano gukiuraga ndathoma ngatheti ya The People Daily
yo no nigo kihoto heago tutihota gukora icingi cio tuthikagereria cia gatonye na tondu he kumwe kunjagire ri the top page ni kugaga ati andu ngari iria cira transport igeranio tire maguta thirikari kana ministry, actually let me go straight, ministry ya education matira fuel ngari icio na koguo makauga ni magutiga gutwara igeranio ati you know how now mwana thomete miaka ĩrĩa thomete aciari makurumĩte na thumu maurĩirwo magĩtua macani marĩa marehagwo ndururu kahũa gũtahwo gũkomba gwĩkurumania you know kuhihinywo mumero mwana kinya nĩ gwĩka kĩgeranio ate you can tell us this nonsense ate ngari tirĩ na maguta atia can you imagine rĩu nĩ marathiriten kwa gũtwara igeranio maybe ona twakorwo kũmwe itiragĩkinya na angĩ nĩ ũraiguire ningĩ makĩrũrũngana makiuga atĩ arutwo ao maheirwo igeranio cia KPSEA iria itarĩ cio ndiũkaga nĩ waiguire maheirwo cia racia maheirwo maratathi marĩa matarĩ mo na nĩ gũkoretwo na ũgũrũki ũcio nginya last year nĩ kwarĩ na inegene rĩingĩ mũno rĩgiĩ Ministry of Education kwĩ ciana nginya cia makĩirwo igeranio ũru na maũndũ matiganĩte na maũndũ marĩa matarĩ the future of these kids, the girls, the women, those boys who are supposed to be men, utire mundu wina wira onacio atongoria itu ni undu wa mukoroko na uguruki na ndungimenya mara concentrate tu na one individual out of 50 million. Can you imagine millions of these small boys amwe maruthomagira kundu gutari darasha mathia cukuru kundu kuraihu biu maguru marari oginya ne hitina goko juja magithi cukuru. You know what these kids are going through and what the parents have gone through na gotire kindu kingi muciari ungihe mwana waku ni githomo ndungimuhe nguo te no to gutire kundu arathi nayo ndungimuhe mugathi toyo no muheire githomo ucoke weigua ate Ministry of Education maikarite uguo na thirikari ikimenyaga ate matira fuel ngari no ne kuratueka kwe mikorera ari kuria bunge na senate ikahonio igate mundu umwe athiko na ndagithia arafu ciana ici matikiarie. You know, it's so unfortunate. It's very unfortunate. Very very unfortunate. Ona kabasi kiugaitire kakigeranio ne fara thukire ngari kwaga maguta. Can you imagine? Kana tuge ne floods, kana tuge cukuru ne hige. You know, ate itire maguta. Ngari cia gutwara igeranio. Na mamene toraigua ngandu aria ngena guku, ngani athire kuonana guku, agamena guku. No bororo na matirenda kumenya future ya ciana citu. It is very sad. In fact, more than that, we are very, very disappointed. That's unfortunate. They got out very disappointed. No, more than extremely. Especially wakinya na igeranio cia ciana. It's very sad. It is very sad. Na ndirehoka Ministry of Education ne kugia kiongo kiega ne gukugia na some soberness. Matige guthakira aciari. Matige kwamba gututhakira na gutunyua thakame na matige guthakira ciana citu. Na ungenda ru kuhitania na mutumia kana muthuri kana muciari ni guthaka na mwana. Try shika mtoto wa mtu uone ndio utajua. So it's very sad. Kwa you the CS of Education and you the PS, it's quite a shame. It's quite a shame. Ataruga kwaragia ko nyara menya ngari tire maguta kwaragia girigiri hindi ya kurekereria igeranio ici riu irathi na mbere cia KCSE. It is very sad. What a waste. Riu ta imagine twana tu ta imagine uguo metaire kigeranio marivaicite makahoerwo na gitiroka riu tiga kuhoerwo nginya riu tension nginya stress, you know. Anyway, ketukihoke ne magugikira maguta kana tukiheo pay bill. Igwa pay bill rogotaga mbeca guku nginya cia France ana ndemateng'eria na ithaa wanu ngigethie takenywa muno ne ana guku ya rogota France cia thirari kekate moti jagera jeke ka national minister of education kana ithaa wanu gatakenywa ndio ndathoma ninge mucora itangini tumaguru. Very unfortunate. Tucokererie na mawakili.